sele khale rina mhlomong re shwile. So kubalulekile ke bazalwane uma sikhonza sazi ukuthi kunama generations azayo adinga ukuthi simkhonze uNkulunkulu thina ngokwecebo until sibanikeze information bona bathathe baqhubeke. Go bohlokwa gore re tsebe gore go na le meloko e meng e itlang e tlo le yona e tlo tsiang se re se bolelang le yona e tswele pele ka sona. Amen bazalwane. Amen. Ake ngiqaleke nje ngokuthi Asimolle ka gore igama nguKhulekani Ncwango lebitso la hae ke lona leo ngiyumntwana kakhulu. ke ngwana Modimo. Amen. So ngijabule kakhulu ukuba ngibe kule ndawo today. O thabetse gagolo go ba sebakeng se ka jeno. Amen. Okwesibili ke bazalwane Sabo bedi ngibonge ukubona incika kaNkulunkulu baba Sambo a leboge go bona mhlanka Modimo Ntate Sambo. ngithi uNkulunkulu ubuyisela indonga. O re Modimo o busetsa marako. uSathane bethu uyaqeda ngathi. Satane ana re wa fetsa ka ene ba ena. Ake nginikeze ke bazalwane a little bit of a background. Ake a re fe le morago nyana le litseng. Last week or the week before bengikhuluma noMama Sambo ngithi Mama Sambo besinawo bane emotweni. Ngithi Mama Sambo ngicela unginikeze inamba kaBaba la ngizokufonela ngifuna ukuthi ngimvakashele ekhaya. Mo bekenyele pele ga e fitile nna bolela le Mama Sambo a re ke ne ke kopa dinomoro tsa Ntate Sambo ke tle ke mo founele ko gae. Ngaba busy kakhulu bazalwane ngangakhona ukumfonela ubaba. Aba matasatasa asifonele Ntate Ngakhohlwa ukufona. a lebala go founa. Amen. Amen. Ukuprova nje ukuthi bekungamina ngicabanga ukuthi hayi mhlawumbe yithi ngivakashela ubaba kisihlale phansi sixoxe njani njani yabona. Go tsweletsa fela gore nna nka etela Ntate ra dula fatshe ra tlotla. Kanti uNkulunkulu sengaphambili. Gantsi Modimo o ka pele so tsa eteletse pele. Amen. Siyabonga bazalwane. Re a leboga ba ena. And uyazi ngingathanda futhi ukuthi nje ngokuhlonipha bazalwane ngihlale phansi nje akasukuma bingelela bazalwane nje. Ka hlompho ana ka rata gore a dule fatshe Ntate Sambo a emella a dumedise fela ba ena. Bese ngiqhubeka emva kokuba esebingelela bazalwane. Abasatswela pele morago ga gore a dumedisitse ba ena. Ungeza ngaphambili ncike inkosi uma kungena. O ka tla ka pele mohlanka Modimo. Amen. Jesu Kristu, hallelujah. Amen. Ome ngaphambili Elijah Sam, hallelujah. Amen. Ilanga lenye lamanye amalanga uNkulunkulu wangisiza, hallelujah. Amen. Ngamuzwa phila ngaphakathi kwami, hallelujah. Amen. Ngakwazi ukuthi ngibalandela abanye abantu, hallelujah. Amen. Bazalwana uNkulunkulu yena ngithemba muhle ngaso sonke isikhathi. Amen. Wangithatha endaweni yakude kakhulu ngaze ngafika la ngikhona namuhla, hallelujah. Bazalwana ayikho into echangeile. Amen. Lo usasenguye babusambina lo yawayizona. Amen. My God. Hallelujah. Amen. Lo ngizokusho nje impela nje. Nami enhlizweni nami bengikhathazekile izinto ezinye la impilo ihamba ngibona ngingahambi, yazi into engiziduduze ngithi yazi elanga lamanye amalanga nabantu abadala bathi indlela uyihamba kuvuze iphele ikhuphukele yehle ingahambi level kuphela engabe level khona inkinga. Hallelujah. Ufuna ihambe ibe namampinyana bese uthola ukuthi iyaqhubeka yafikelela funyela khona. Hallelujah. Ngihlala ngikhona emkhulekweni ngesonke isikhathi noma ngahlangana nabasabani. Emkhulekweni ngihlala ngikhona. Hallelujah. Especially ngenkonzo.
kusho ukuthi nginempilo enye ukuthi inkonzo nakuthi ikhona right nangikhuleka nginokuthi ngilethe igama la lenkonzo phambili ukuthi before ngiqhubekele phambili haleluya bese ngiyaqhubeka beke ngikhumbule nabogogo Masuku nokhulu Hadebe haleluya ngiyabakhulekela imihla namalanga ukuthi uNkulunkulu nalabahlezi khona labalele khona bavuke sibe ngabeduzana baphole futhi haleluya uNkulunkulu sasemuhle bazalwana ngeke change umhambo kuhlala njalo haleluya uhlala yena anjalo yazi into ngikhumbula escript esinya ku Genesis chapter 12 evesi ekuqaleni la uJesu atshela uAbraham khona athi phuma ezweni lakini ngiza kuyisa endaweni la uzobeka khona ezoba mkhulu khona haleluya ngikhumbule emuva la ngiqala khona la ngihambe khona nize kufinyelela namhla la ngikhona kuyasho kimi ukuthi ngaphuma ezweni elinye la ngizifika khona haleluya ziningi izinto engizenzile kuningi la ngidlule khona ezinye nangazicoca kusho ukuthi zingaba nzima kakhulu kusho ukuthi inkozi ngaze iphume selo ngisakhuluma haleluya uNkulunkulu muhle bazalwana ayisheko into echangeile lo ayime ngaphambili usasenguye usamba haleluya ngisamthanda uNkulunkulu ngisamphilela uNkulunkulu ngisamkhonza uNkulunkulu just matter ukuthi noma ngisekhaya bengimkhonza ngisekhaya ngoba ukuhlanganyela bazalwana kusho ukuthi ukuvuselela impilo yakho ukhonza uNkulunkulu indaba esikayo Jesu Kristu athi na ukhona ubunzima nobuthakathaka ngena ngaphakathi ekameleni la kuzivalela khona ukukhuleka unitshele iproblem yakho yonke izakuzwa haleluya ngiyabonga haleluya haleluya amen hey abazalwane hey angazi ukuthi jabule kakhulu and yabona namhlanje babana kanjeni ngifuna singalahlekelwa into enziwa uNkulunkulu ubatlari sikalahlekelwa tisentswe nkimurele ibandla lase-social has been attacked kuthego ya soshi ile yahlaselwa uyazi bazalwane usathana akayihlaseli into engelutho nje bayena omume ga ahlaseli ntho e seng bohlokwa bazalwane ithi ngiyiphindele into engisho era boele ntho a e buang usathane akayi-attack into engayona i-threat kuye satane ga ihlaseli ntho e seng moliko go yena ama-challenges azivelele bazalwane it was because kunento e-right ebesiyenza kgwetlho tse di ruetseng di bolela gore go na le se lokileng se ne se dira manje izimpi isibhekana nazo siyibandla ubufakazi bokuthi khona into esiyenzayo e-right ano dintwa tse hlaselang ntlo ya modimo ke bopaki ba gore go na le ntho e leng gore ra e dira e lokileng bazalwane baena this is amazing bazalwane somewhere Tuesday neza bazalwane mo matsatsing baena ngifonelwa oh okay I think no Monday ka bo Monday ngifonelwa ngikhuluma umama Langa efikile lapha ekhaya o bua le mme Malanga le teng go uthi Malanga kade kukhona umama uMaseko o re ne go le teng mme Maseko ufikile ezokhonza phakathi kwabazalwane wasifica singekho siseMontana ona ile go utokopanela le baela wabuya emuva engakhonzanga abuela morago a sa kopanela engezwe ubuhlungu bazalwane awubuhlungu bayena mangiphuma ngidrive ngemsebenzini bazalwane ngathatha ucingo same time ngafone ha tswa ya tirong a tseya phone ka nako eo ngafonela ubaba uMaseko a letsetsa ntate Maseko ngathi ngicela ukubuza ukuthi konakeleni a re mohlanka ke ne ke rata o tsiba gore ke gopela o tsiba gore go senyegile kae
sakhuluma nomzalwane bazalwane ba bua le moena ba ena bazalwane saba right ba feletsa ba Hey, ba- bazalwane. hantle. sakhuluma saba right Ba bua bazalwane ba ba hantle ba ena. ngabona ukuthi yazini isithe nje siphazamisa ibala a bona fela hore ke sera fela se se tshwenyang Phuthego. wacela ubaba Maseko wathi bazalwane ngicela ukuba nemeeting nabo bonke abanye abazalwane abama-leaders ePretoria A re ke ne ke kopa hore ke be le kopano ngathi le say no more baetapele ba bohle ba- ngiyabafonela mani ngiyabatshela ukuthi kusasa asihlanganeni a ba sa mo araba re ke a ba founela ka nako eo. Tuesday bazalwane besihlangene nabanye abazalwane ka Labobedi ne ba kopane le baena ba bang. ubaba uMaseko wakhuluma konke okumphazamisayo Ntate Maseko a bolela tsohle tse ka reng di a bazalwane sakhuluma kahle ba bua hantle bazalwane sabuyisana ba buelana. bazalwane and kwacaca ukuthi akazange kwabakhona into eyisiphithiphithi isithe si-attack ibala Wa itlhalosa hore a gona selo se ne se ukuze silahlekelwe i-direction bazalwane hore e latlhegele ke tsela ba ena. sigcine sibukana emehlweni sikhohlwe lokho kumele Re sikuzele feletse le fellana mahlo re bale ke se se re se tletseng. Amen. athi ubaba Maseko emva kwe-meeting ngine-meeting nobaba uMdletshe on Saturday O re Ntate Maseko he ba kgaogana a re ke na le meeting le Ntate Mdletshe ka Moqebelo. ngizomfonela bese ngizonibikela abazalwane ukuthi sixoxe kanjani Ke tla le founela ke tla be se ke le bolella hore re buile yang. kodwa mina nomuzi wami bazalwane sikhona ekukhonzeni bonke Fela nna le motho wa ka ho bua Ntate Maseko. futhi ngicela nifonele umama nimazise ngey'nhlelo zokukhonza every week bazalwane Hape ke kopela le bolelle mme ka ditshebeletso tsa ngifuna ni-understande bazalwane uNkulunkulu osebenza emfihlakalweni O batla re hlalohanye Modimo ya berekang. mhlambe thina singakhohlwa silibale kodwa thina sisenhlizweni kaNkulunkulu Mohlomong rena re ka itebala re lebale. ngeke sihlaselwe yisithi uNkulunkulu asidedele Ge re le mo pelong ya Modimo a gona Singabantwana bakaNkulunkulu. Modimo a se tlogela re bana. ngeke sivumele isimo esithile esingaphazamisa ibala Re ka se dumelle sepe se se ka sikinyang Phuthego. ngiyanithembisa bazalwane Fa re tshepisa baena uma siphuma la namhlanje ha re tswa mo kajeno. sizokhuluma nobaba Sambo O bua le Ntate Sambo. sizokhuluma nobaba ubaba uMaseko O bua le Ntate Maseko. sifonele ubaba uMdletshe Ba founele Ntate Mdletshe. senze umhlangano ophuthumayo naye Ba etse kopano ya ka pejana le yena. ngicela ibandla likhuleke Kopa Phuthego e rapele. bazalwane asibambene nenyama negazi Baena ga ba tshwarana le nama le madi. bazalwane asibambene nanyama negazi Baena ga ra tshwarana le nama le madi. kodwa lithi iBhayibheli sibambene nemibuso yobumnyama emkhathini E re Bible re tshwaragane le ba mmuso wa matla ba thata ba mmuso wa lefifi. isitha sifuna silahleke nje khona lapha nje sibe busy nje nalapha Sera se batla fela re latlhegelane gona mo re itlhokomele gona mo. silahlekelwe nje icebo likaNkulunkulu Re latlhegelwe ke morero wa Modimo. nangizwisisa bazalwane La utlwisisa baena. futhi ngiyakholwa Gape wa dumela ukuthi akukho mzalwane uzolahleka kulokuphonza gore a gona moena a tla latlhegelang mo kopanelong e. bazalwane ingoba uyazi ingani bazalwane ngoba ibandla likaNkulunkulu Baena wa tseba ke ka lebaka la gobane ke le Phuthego ya ibandla Modimo. likaNkulunkulu usathani uyalihlasela Phuthego ya Modimo Satane wa ihlasela. manje kudinga ogogo abazokwazi ukuthi thina sime entandweni kaNkulunkulu Ya no hlokagala bokoko ba batla re tsebang gore na re singabantu batho abamele baphile ngomkhuleko re batho ba tshwanetse go phela ka thapelo. kudinga obaba O tlhoka bontate abazokwazi ba tla tseba
ukuthi yindlu kaNkuluNkulu lena. hore e ke ntlo ya modimo Uma kuyindlu kaNkuluNkulu ha e le ntlo ya modimo kusho ukuthi uSathane uzohlasela ngayikhathi zonke o bolela hore satane o tlo dula a ihlasela ka ukuze tsela, icebo likaNkuluNkulu lingafezeki. hore morero wa modimo o se ka tswelella. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu nathi modimo o na le rona maxesha onke. ka dinako tsohle. Zona unikeze umfana. So ke sengikhulume into uyazi bazalwane ake sivule amabhayibheli ethu a ke le buleng dibibele tsa rona ngicabanga ukuthi uSamuel ngicabanga ukuthi la engifuna sifisa sivule khona bazalwane mo re tshwanetse re bule Samuel first Samuel Samuele wa ntlha manje bazalwane First Samuele wa ntlha First Samuel chapter 3. Samuele wa ntlha kgaolo ya boraro First Samuel chapter 3. Yabona manje lokhu sikhuphukile nje ngokwenza. Siphethe ama project Okay, ngicela ngokusho bazalwane uProsper uyasebenza namhlanje abulele hore Prosper wa bereka ka jeno so akazwanga ukuphumelela bazalwane. So that's why isound ingekho kodwa siyakhonza. ka mo ditshepedisiyo mpa re ya kopana Asikhonzi ngesound kodwa sikhonza uNkulunkulu ngakho konke sikho. a re ka modimo re rapela modimo ka tsotlhe tse re nang le tsona. Angifundele ke mama First Samuel chapter 3 uqala nje lapha verse 1 wehle so gcina ku verse 20 yeah kasitswa Modimo o bua le Samuel. yeah Samuel wa lekau o ne a ntse a direla Modimo fa pele ga Eli. Mme lefoko la morena le ne le tlhokafala thata ka sebaka seo. Go sena dipono tse dintsi. Jaanong ga dirafala ka sebaka seo Eli a bo a robetse mo felong ga gagwe. Mme matlho a gagwe a ne a simolotse go koafala. A sa kgone go bona sentle. 3 Lobone lwa Modimo lo ise lo time. Samuel ene a robetse mo tempeleng ya morena kwa letlole la morena le leng teng. 4 Ke fa morena a bitsa Samuel a raba a re ke fane. 5 A ba a tabogela kwa go Eli a re ke fano. A ono o mpitsa mme a fetola a re ga ke a go bitsa boa o ye go robala a ya a robala. 6 Jaanong morena a bitsa Samuel gape. Samuel a amen Amen. zama uphethele zulu lapha ngifundela mina nokhumusho lami le English la usuthole funda ke Umntwana uSamuel wamkhonza uJehova phambi kuka-Eli. yeah Izwi likaJehova lalingavamile ngalezo zinsuku, nombono wawuyimvela kancane. Kwathi ngaleso sikhathi u-Eli elele endaweni yakhe, amehlo akhe ayeqala ukufiphala, waze wangaba nakho ukubona. Isibani sikaNkulunkulu sasingakacimi. uSamuel elele ethempeleni likaJehova lapho kwakukhona umphongolo kaNkulunkulu. uJehova wambiza uSamuel wathi yena ngilapha. Wagijimela ku-Eli wathi ngilapha njengokuba ungibizile. Wathi angikubizanga
buya ulale. Wahamba walala. UJehova waphinde wambiza uSamuel. uSamuel wavuka waya kuEli wathi, ngilapha njengokuba ungibizile. Wathi, angikubizanga ndodana yami, buya ulale. Kepha uSamuel wayengakamazi uJehova, nezwi likaJehova lingakambulelwa kuye. uJehova wambiza uSamuel. Ngifuna ukukhuluma indaba ethi bazalwane. O batla o bua ka taba e ba ena. Uverse 1 wakhona. Tema ya ntlha. It says, now the boy Samuel was attending to the service of the Lord under the supervision of Eli. The word of the Lord was rare and precious in those days. Visions, that is a new revelation to divine truth, were not widespread. Yabo. Ola bua ka ntwe ba ena. Ngathi bazalwane sengathi siphila esikhathini esikanjalo. Are ikare re phela mo dinakong tseo. Lapho izwi kaNkulunkulu selithanda ukuba indlala. Mo lentswe la Modimo le simolotseng ka re le bona le tlala. Nombono kaNkulunkulu usuthanda ukuba indlala phakathi kwebandla, usajwayelekile. Le pono ya Modimo e bonagala ikare ha isa tlwaelegile. Bazalwane yini umbono? Pono ke eng ba ena? Bekunini, was it last week sikhuluma ngombono? Was it last week or the week before last? Mo bekeng fitileng ke neng ha ne re bua ka pono. The last week, ne? Yes. Yeah, Semontana. So, umbono bazalwane, Pono ba ena ama-pictures and images uNkulunkulu awafaka enhlizweni yomuntu. ke ditshwantsho le ditsweletso tse Modimo a di kenyang pelong ya motho. Esezinzulwini zobusuku elele ebuthongweni. Gare ga masigo a robetse a le borokong. Kube nezithombe azibonayo, kube ne-conversation abanayo noNkulunkulu. Go be le ditshwantsho tse a di bonang, go be le puisano e a nang le yona le Modimo. Amen bazalwane. Amen. Ngamanye amazwi umbono it's a direct umbono uyizwi likaNkulunkulu elikhulumayo lesikhathi. Pono ke lentswe la Modimo leo le bolelang ka nako. Amen bazalwane. Amen. Manje ke kufike kuqala bazalwane uthola ukuthi umbono abazalwane noma uNkulunkulu ekhuluma nabazalwane. Go se se fitlang pele ke gore pono le ge Modimo a bua le baena. Angithi nekhumbula sifundo uJobe 33 bazalwane. A ke la go pola re bala go Jobe 33. Lapha lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma nabantu even once or twice. Mo ireng Modimo wa bulela le batho gangwe go ya gabedi. Kodwa abantu nje bathalalise. E fela batho ba fitise fela. Safunda futhi iBhayibheli bazalwane ukuthi uNkulunkulu akalindi ukuthi umuntu azafike enkonzweni ukuze aqala uNkulunkulu ukukhuluma nomuntu. Ra buisa gape Bible gore Modimo ha lete motho a ba fihle kerekeng e be gona a bolelang le motho. Besifundani bazalwane azithi Psalms angithi amahubo. Lapha lithi uNkulunkulu uyam-instruct umuntu elele ebuthongweni. Mo lentswe la Modimo le re Modimo o fa motho ditaelo motho a robetse mo borokong. Amen bazalwane. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akalindi umuntu ukuthi aze ahlabelele iculo kuthiwe ke manje sesiyezwini likaNkulunkulu ke manje sicela ibandla lizilungiselele kuculwe iculo lendumiso, yena uhlala endumisweni yabantwana bakhe bese siyathuka ke lapho ke sesiba nesimo sokuthi ke yebo khuluma Nkosi. Ka mantswe a mang Modimo ha lete pele gore go be le worship go worshipiwe ebe se re kena moyeng ebe se be re gwana ya go twa aga Modimo. uNkulunkulu ukhuluma ngezikhathi zonke. Modimo bua ka dinako tsohle. uNkulunkulu uyakhuluma nawe uhlezi ukwakho, uhlezi edining room. Modimo o bua o le gagao o dutse ka dining room. uNkulunkulu akalindi isimo esithize lapho angakhuluma khona nawe. Modimo ha emele seemo se rileng mo ana. Inkinga izwi lakhe lingajwayelekile kubantu. Thata ke lentswe la ga ile sa
tlwaelehang ho batho. ukukhuluma kwakhe okungajwayelekile kubantu. Bua ha hae ho sa tlwaelehang ho batho. Angithi yibo abantu abangakujwayela ukukhuluma kwaNkulunkulu. A re ke bona batho ba ba sa tlwaeleng ho bua ka Modimo. uNkulunkulu ukhuluma nomuntu umuntu acabanga ukuthi eminye yemicabango yakhe. Modimo o bua le motho a nahana hore ke dikakanyo fela. uNkulunkulu ukhuluma nomuntu umuntu asukuma yobuza abanye uNkulunkulu ade ekhuluma naye. Modimo o bua le motho a emela yo botsa batho bao ba tshwanang le yena. uNkulunkulu ukhuluma nomuntu umuntu angalalela acabanga ukuthi hayi Modimo o bua le motho a se ka mamela na a inahanele fela hore ubaba uMncwango nje okhulumayo. Ntate Mncwango fela a buang. Kodwa leyo nto bazalwane ihambisana nani leyo nto? Mpa ntho e akanye e tsamaisana le eng? Ngithanda leli lesitswana lithi uSamuel wayesangumntwana. Eya Setswana e re Samuel e ne sa le ngwana. Ne sa le kau. Amen. Elesilungu lithi Samuel was a boy. La sekgowa e re Samuel ne le mosimane. Amen bazalwane. Amen. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi ukungazi ukuhlukanisa kahle izwi likaNkulunkulu mali khuluma nathi ihambisana nobuncane bethu ekukhuleni kuNkulunkulu. E bolela gore go sa tlhaloganye ge Modimo a bua le rona e tsamaisana le kgolo ya rona moreneng. Amen bazalwane. Amen. Njobo lento yokuthi ungamuzwa uNkulunkulu uma ekhulumisana nawe. Se se dirang gore o se ka utlwa Modimo a buisana le wena. Ungakwazi ukuhlukanisa izwi likaEli nelikaNkulunkulu. O se ka tlhaloganya go farologanya lentswe la Eli le lentswe la Modimo. Uma ethi uyakhuluma uNkulunkulu uzwe kufike emqala ukuthi hayi kusho ukuthi uMncwango okhulumayo noma umama uHadebe okhulumayo kusakhona inkinganyana. Ge tla ge Modimo a bolela wa utlwa ka re go bua Ntate Mncwango kampo o bua go Hadebe go ne le bothata go sa ka le bothatanyana. Bekumele sikwazi ukumuzwa uNkulunkulu ekhuluma ngesalukazi. Ne re tshwantse re tsebe go utlwa Modimo a bua ka mosadimolo. Bekumele ukwazi ukumuzwa uNkulunkulu ekhuluma ngomzalwane edrophe nje ivoice note. Ne re tshwanetse re utlwe Modimo a bua ka ukuthi akuseyena lo khulumayo kodwa uNkulunkulu ekhuluma ngaye. Gore a se yena ya buang se le Modimo a buang ka yena. Hallelujah. Amen. Uma kukhulunywa ngezwi likaNkulunkulu Ha go bua ka lentswe la Modimo kukhona izwi okuthiwa ilogos. go na le lentswe le le bitswang ka tsela logos. Ilogos kusho ukuthi ivesi njoba sibhalelwe la eBhayibhelini njoba ngifunda kanje ivesi elibhalwe phansi. Logos ke temana e leng hore gentse a buisa e ngwetswe fatshe. Bese kuba khona izwi okuthiwa it's a rhema word. Ebe se go ba le lentswe le bitswang ka yona tsela eo. Kahle kahle is not RE, it's RHE. Angibhalanga kahle bazalwane lapha. Ka tsela e le kwalwang ka yona ke RH Rhema word. Amen. Kusho ukuthi yizwi elikhulunywe umlomo kaNkulunkulu directly. Leo ke lentswe le boletseng ke molomo wa Modimo selebaneng. Ekhuluma nomuntu directly. A bua le motho selebaneng. Yilona esikhuluma ngalo namhlanje. Ke le re buang ka lona ka jeno. Lele likhuluma nawe akani ukhuluma nawe ngisho use bathroom ugeza. Le a buang ka wena a sa go lete gore o ka bathroom wa hla. Akhuluma nawe udriver. A bua le wena o kgwetsa. Ukuze kufeze yazi bazalwane lithi iBhayibheli Joel chapter 2 verse 28. On chapter 2 verse 28. Eyinsukwini zokugcina ngiyawuthukulela umoya wami phezukwa yonke inyama. Mehleng ya bofelo ke tothulela moya wa ka godima le bophelong. Amadodana namadodakazi enu ayobona imibono. Bahlankana le barwetsana ba tlo bona dipono. uPeter mayisukume ekhuluma nesixuku sabantu. Peter ga emela bua le Athi lesi isithembiso senu nabantwana benu. a re ke tshepiso ya lona le bana ba lona. Ukuthi ngezinsuku zokugcina uyothela umoya wakhe phezukwa yonke inyama. Mehleng ya bofelo tlo tshela le moya wohle le boponi lo lohle. Hallelujah. Amen. Manje ke bazalwane sibuka an example Yaanong re lebella sekao. ukuthi njalo uNkulunkulu ayikho into eshintshile labazalwane. Gore ka mehla Modimo a gona se fetogileng. Yini leyenza ukuthi umbono kaNkulunkulu ube rare noma ungajwayeleki phakathi kwabazalwane? Ke eng se se dirang gore pono ya Modimo e be ka re ga e tlwaelege e fitlhegile pele ga baena?
okokuqala bazalwane, sa pele it's a word, or noma ngisho ukuthi it's word awareness, ngoma amazwi ukuqaphela noma ukuqwasha ngezwi likaNkulunkulu. ka mantswe a mang ke go tlhokomela kampo go tlhokomedisisa ka lentswe la Modimo. Bese okwesibili ukukhuthalela umkhuleko, ukulindela ukukhuluma kwakhe. Sa bobedi ke go rapela go dira thapelong go leta go bolela ga Modimo. Uyabona nje njoba sila abazalwane, Bona ya ka re le mo abanye bafikile la ukuzokhuluma inkinga zabo kuNkulunkulu, ba bang ba tlile go tlo bua mathata a bona go Modimo nakho konke okubakhathazayo. le tso tsotlhe tse di ba tshwenyang. Bese singalindela ukuthi njoba ukhulu phela uNkulunkulu akayona mokhulu i-communication yethu nayo ayinjengoba mosuku ubuka i-TV. Kopa puisano ya rona le Modimo ga e tshwane le motho a lebeletseng TV. Lapho lo muntu okwi-screen kuyena kuphela okhuluma nawe, Mo motho ya le mo screen e le yena fela buang le wena. wena uhlezi nje ulalele. Wena o dutse fela o lebeletse. Noma ngabe uthi uthanda kangakanani ukukhuluma naye, le ha e ka bane o rata ka go bua le oqala yena. nje akakunika space sokuthi ngaba khona into oyishoyo, Taba ko ra o fit gore o bolele. uyakhuluma nje yena. O ipuella fela. Whether kukhona okuzwayo uyafisa ukuthi ngabe uyaphendula, Le ha e ka bane o na le so se tlwang ka ro ka araba. akanaso isikhathi sakho. Hana nako ya hao. Manje isinaro kanjalo bazalwane ngiyifanisa nathi kulesi sikhathi Tsela e tshwanang le e o e tshwantsha le rona ka nako e. ukuthi uNkulunkulu ubhizi, kukhona izinto afuna ukuyixoxa nathi, Gore Modimo o na le dilo tsa batlang go di bua. kunezinto afuna ukuyixoxa nomncwango, O na le ntho tsa batlang go di bua le mongwe. kunezinto afuna ukuyixoxa O nomamlanga, na le ntho tsa batlang go di bua le mangwe. ezipersonali, Se kgethehileng. ezikhuluma impilo yakhe. Se buang ka bophelo ba Kube hae. khona izinto ezikhuluma ezithinta ibandla, O be teng tse buang tse. kube khona izinto ezithinta umndeni O wakhe, be teng tse buang ka. kube khona izinto ezithinta umphakathi aphila O kuwo. be teng tse buang ka community ya phelang le yona. uNkulunkulu ufuna ukuba ne-conversation, Modimo o batla go ba le motherisano. kodwa thina sifuna ukukhuluma naye kuphela, Rona re batla go bua le yena fela. simtshele konke okusikhathazayo. Re mmolelle tsohle tse re kgathatsang. Emva kwalokho bese switcha off ibutton, Morago ga moo be se re kwala batheng. njengoba usuke ucisha i-remote, Ya ka o tima remote, ucima i-TV. o tima TV. Manje ucabanga ukuthi sizokhula kanjani ebudlelwaneni, Seo se tla re godisa bjang puisanong ya rona. ngoba kudinga ukuthi umuzwe ukuthi uthini yena esimweni sakho, Ka gore o hloka gore o mo utlwe gore o reng seemong sa gago. njengoba ukhuluma konke okukhathaza wena. Ya ka o bua tsotlhe tse tshwenyang wena. Asizile kuNkulunkulu isithixo bazalwane, into engakhulumi nemile nje. Ha ra tla go Modimo a ka se bopiwa ntho e sa buing e Size ikemetseng. kuNkulunkulu othi uma uqala uconversation ukhuluma naye, Re tle go Modimo o re ga o simolola o buisana le yena. ebese lalela konke okushoyo, A ba sa mamela tsotlhe tse o di ebese buang. thatha isikhathi sakhe futhi ukuthi akuphendule kulokho ukhuluma A ba sa naye. ipha nako gape gore a o arabe go tse tse o di buang le yena. Amen. So kumele siqaphele ke bazalwane Tshwantse re tlhokomelege ba yena ukuthi uNkulunkulu asimtreat njenge-TV, gore Modimo a se ke a ba TV go rena. lapho esifika khona nje siyakhuluma, siyathandaza, siyavala umkhuleko, sesiyivalile. Mo re fitlhang re rapele ka re fetsa re tswalle thapelo re Kumele tswalle. sazi ukuthi uma siphuma la Tshwantse re tsebe gore ha re tswa mo uyaqala uyasiphendula ukhuluma nathi. o simolola gore a raba bua le rona. Mhlambe before sifike la Mohlomong pele re fitlha uyaqala yena uyakhuluma nathi. o simolola go bua le rona. Bazalwane, Jesus. sekuyokwazeka ukuthi bazalwane sikumele sikwazi ukuhlukanisa iphimbo lakhe, Go tshwantse go tsebege gore re tsebe go ahlogantsha lentswe la ukwazi gago. ukumuza uNkulunkulu ekhuluma ngembongolo. O tsebe go kwa Modimo a bua ka esele. Ngisho ukuthi kwazi uNkulunkulu kumuza ukuthi akusesona ke isidako esikhulumayo, kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngesidako khona izinto ayi-addressayo kimi. O kgone go utlwa Modimo go bua le tagwa, o utlwe gore a se le tagwa le le buang ke Modimo a sa bua le nna. Hallelujah. Amen. Manje ke bazalwane sithola umntwana uSamuel Re itlela ngwana Samuele avuka gijimela kuEli, a tswa sianna go Eli. athi uqele angikubizanga buyele emuva lala.
a re Eli ga ke a o bitsa boela o robale Uma sebuya for the third time, ha boa la boraro I realized to ele kukhona into eyenzakalayo. Eli a tlhaloganya gore go na le se diragalang Athu Eli uma uzwa iphimbo futhi again. o re Eli ga o utlwa lentswe leo gape Thani Nkosi khuluma ngilalela. e re morena bua mohlanka o reditse Uthini Nkosi khuluma inceke yakhe lalela. o re morena bua mohlanka o reditse Hallelujah. amen Ngicela ufunde ngicabanga ukuthi ngifuna sifike kulo ndawo. I think verse 9. Awufunde verse 9 mama. Kasitsona. Verse 9. Kamo Eli a raya Samuel a re, ya o robale mme ene fa a mme e re fa a o bidiwa gape o arabe o re bua morena gonne motlhanka wa gago o reditse. Samuel a ye a robala gape mo filong ga gagwe. 10. Yeah. Ke fa morena a tla a ema a bitsa jaaka kgantele a re, Samuele a araba a re bua gonne motlhanka wa gago o reditse. Balaneke bazalwane. go botlhokwa baena Nikhumbula le ndaba. le gopola taba eng Jesus Hey, I'm tempted to read this scripture bazalwane. Jesus Samuel Job chapter 33. Job chapter Lokhu 33. sifundile le ndaba bazalwane. Job 33 sizobuyela la kuSamuel ngifuna sikhumbuzane. Job 33. Is it Job 33? I know it's the new highlight here, man. 33, no. 33 verse 14. Verse 14. Ah, yes. Awufunde mama. Gonne modimo bua gangwe le gape mme motho ha e ditlhoko. Ngesingisi for God speaks once and even twice, yet no one notices, including you. uNkulunkulu had no intentions yokukhuluma no Eli. modimo ha maikemisetsong a bua le Uthi Eli Samuel o re Samuel uSamuel agijima shonele. Samuel a siane a ye kwa Amlinda buya. a molete a bue Athi sebuya aphinda athi Samuel a re ge a boa a boele gape a re ke Samuel kuthi angisho njalo bazalwane. o re a re yalo baena uJehova usho njalo ekseni. Jehova a re yalo goseng Uthi mamlanga o melanga umamlanga abe busy acabanga ngomncwango acabanga ukuthi akhulume nabazalwane bonke acabanga ukuthi ameme abazalwane ukuthi bazalwane kunenkonzo efasting engizwayo manje bengicela ukuthi sonke singene kwi-fasting. malanga ha utlwane e kware bazalwane ka rona le tweki utlwang tsheletso ya fasting a re tsene go fasting amen Bangene kwi-fasting baphume athi uNkulunkulu mamlanga ba kena fasting ba tswe a re ke re modimo malanga mina ngiyamhloniphisa ngithi ena wa mhlompha ke mayisefikile yena ena sa hayi uthi Julius o re Julius khulekane ukubiza ngegama lakho ngqo uze kuwe ngqo o go bitsa ka lebitso la hayi uthi gago thoko wena usuke uthi mama hadebe asivuke senze morning devotion asivuke senze hayi indaba izenga uthi no thoko wena o so bitsa ka mo le ka mo itle ka wena thoko amen bazalwane amen hayi manje ufuna wena ka mo le ka o tsore byane yani uze kuwe itle wena kukhona izinto afuna ukuthi nifinyelele kuzo nobabili
go na le dilo tsa batlang gore le tswele kunomsebenzi akubekele go na le wona. tiro a o beetseng yona. Hallelujah. Amen. Kunombono afuna ukuwunika Go na wona. le pono e a batla o fa yona. Akhulume nawe avulelane nawe isifuba. A bue le wena o bulele sefuba. Kube khona izinto azokutshela zona Go eziyimfihlo. be le tse a tlo o bolelelang tsona tse e leng sephiri. Akutshela ukuthi iy'nsuku zababa uMncango seyiphelile. A o bolelle gore matsatsi a ntate Mncwanga a fedile. Ungazi noma wenze njani. O sa tsebe gore o etseng. Uthi kodwa ngizomtshela kanjani uMncwango? O re ke tla mmolelela beya Mncwango. Ngoba nakho kuthiwa iy'nsuku zaMncwango seziphelile. Gobane ke mo o thuwa matsatsi a hae a fedile. Noma uboniswe into ethile ngayo ubaba uMncwango. Kapa o bontshiwe ntho e itseng ka yena ntate Mncwango. Kukhona umunye umzalwane kade ngitshela izinto ayibonile ngami ephusheni embonweni. Go na le moena o na mmolelela dilo tse a di boneng ka yena You know torong. ukuthi ngimtshela ukuthini bazalwane? A tsa keng sa mmoleletseng sona. Ngathi mzalwane wami angiphiwe ukuhumusha amaphupho nembono. A re moena ga ke a fiwa go tlhalosa ditoro, go senola ditoro le dipono. Kodwa bazalwane engikwaziyo Empa ba ena sa se tsebang ukuthi uma kukhona okubonayo uNkulunkulu usuke evezela wena ukuthi ukhuleke. gore ga go na le seo se bonang Modimo wa ba fa wena gore o rapele. Usuke ekubonile ukuthi ungakwazi ukungena esikhaleni unxuse. O tloga a o bone gore o ka tseba go kena sebakeng o bobole. Akuyona into yokuthi uhlale nawo phansi ujatshulise ukuthi ubone umbono. Ga se yona ntho ya gore o dule fatshe le pono o thabise gore ke bone pono. Umeme umama uHadebe nihlale phansi niphuze itiye nixoxe ngombono. O meme Magadebe le dule fatshe le nwe tee le bua ka pono. Kodwa into yokuthi bazalwane usukubonile lokho kubonile. Ke taba ya gore setse o bone seo se boneng. Ubuse ungena phansi uhlale phansi uguqa ngamadolo. O bo so kenella o khumama ka mangwele. Okokuqala ukhulekele yakhe impilo. Sa pele o rapelle bophelo ba hao. Okwesibili ukhulekele ibandla. Sa bobedi o rapelle phuthego. Okwesithathu ukhulekele umzalwane obabonayo ephushe noma embonweni. Sa boraro o rapelle moyena kampo baena bao ba bona mo torong. Nizwa bazalwane. La utlwa baena. Nizwa le ndaba efunda uverse 14. La utlwa mo verse 14. uNkulunkulu akalindi chorus. Modimo ha lete chorus. Uyakhuluma kanye noma akhulume kabili. Wa bua gangwe kapa gabedi. Kodwa abantu banganabi. Mpa batho ba sa hlokomele. Hallelujah bazalwane. Amen. Akumele sibe yibandla linjalo. Ha ra tshwana o ba phuthego e jwalo. Elithi uma uNkulunkulu eletha izwi lesiprofeto phakathi kwethu. Ere ha Modimo a tlisa lentswe la seprofeto ha ra rona. Siqhubeke to do our usual programs. Re tswele pele go dira di tshebeletso tse di tlwaelegileng. Uma akumele sijwayele ukukhuluma kaNkulunkulu. Ga ra tshwana o tlwaela go bua ha Modimo. Kumele sizwe ukuthi uNkulunkulu njengamanje usinikeza instruction. Tshwantse re utlwe gore ka se sebaka Modimo re fa ditaelo. Sisukume bazalwane sibambe izwi sigijime nalo. Re emelle baena re tshware lentswe re mathe ka lona. Hallelujah. Amen. And ngifuna ukuthi ke bazalwane la engifunda khona O batla gore mo ma buisang teng. inkinga esiyenzayo sifuna ukuconsulta amongst each other. Bothata bo re bo dirang ke gore re tsebisane rona se Sifuna ukurecruitana ekwenzeni intando kaNkulunkulu. re batla go kukwanyetsana go etsa thato ya Modimo. Uma umoya ngcwele ethi vuka uthandaze. Ga mo galla o tswa o rapele, Vuka uthandaze. tswa o rapele. Ungabuza ukuthi isikhathi sini. Ska butsisa ka nako. Ungafoneli uNcwangu ubuza ukuthi ngicela sivuke sithandaze. Sa founela tate Mncwango re tswa re rapele. Ngoba uNkulunkulu sekubonile ukuthi wena ungahlanganyela nezulu lonke nithandaze kulesimo. Modimo setsa o bone gore wena o ka kopana le legodimo lohle le rapele seemong se. uNkulunkulu ashintsha izinto. Modimo a fetole dilo. Njengamanje lalelani bazalwane uNkulunkulu engenza izinto esezulwini. Mamelang baena Modimo a ka ira dilo a le Kodwa legodimo. ngokohlelo lakho uyafuna ukuthi kube khona osemhlabeni ovumelana naye.
e fela ka tsela ya hae wa rata hore o be teng impi mo yasezulwini lefatsheng, ihlangane mo lefatsheng. neyasemhlabeni. Hore ntho e le hodimo e kopane le ya lefatsheng. Hallelujah. Amen. Ngoba esezulwini akakwazi ukuza straight emhlabeni. Hobane a le lehodimo ha a tsebe ho tla Ufuna ukuthi theolela bekhona lefatsheng. abavumayo emhlabeni bamnikeze permission yokuthi enze, even though enawo amandla okwenza. O batla ho be teng ba ba leng teng lefatsheng ba dumelang ho mfa matla hore a etse e ha e le hore o na le ona matla ao. I-order kaNkulunkulu. Ke order ya modimo. Amen bazalwane. Amen. Yingakho ngisho uSathane bazalwane kuthiwa kuthiwa yini, he's a trespasser. Ukusho ukuthi umuntu ongena la angavunyelwe khona. Satane ke motho a ratang ho tsena mo a sa dumellwang teng. Ngoba abazalwane akakwazi uSathane ukungenela eindabeni zethu enganikezwanga ipermission. Hobane Satane a tsebe ho tsena merero ya rona a sa fuwa tetla. Ngoba uhlelo lukaNkulunkulu luthi bazalwane, noma if ama spirit noma any spirit interacta nabantu mele inikezwe imvume. Morero wa modimo ke hore moya o molomong o batlang ho kena mo bathong tshwanetse o fuwe tetla. Yingakho noJesu kuthiwa uyanqonqotha. Ke ka hoo le Jesu o thuwa wa kokota. Ovulayo yena uyangena ahle naye. Wa bulang yena wa kena a dule a je le yena. Amen bazalwane. Amen. So ke bazalwane ngifuna ukuthi ke namhlanje Gore yalo ba yena o rata gore ka jeno uma siphuma la ha re tswa mo ake uhlehle kancane ukwenze nje i-assessment ukuthi iliphi izwi uNkulunkulu ake walikhuluma nawe in the past 2-3 weeks 4 weeks. a ke o boele morao ganyane o lebelle gore keng se modimo a kileng a se bua le wena mo dibekenyaneng tse pedi tse tharo tse di fetileng. Ubusuyabheka ukuthi kulokho akukhulumile kungako sakwenzile beku-instruction ekutshela ukuthi kwenze. O hlodisisa gore ke tse kae tse o di dirileng tse ditaelo tse modimo a go fileng gore di dire. Uma uthola ukuthi awukenzi lutho uxolise enkosini ubusuyaqala uyenze. Ha o fitlhela le gore ga ise o simolle o ikopele maitshwarelo mo reneng o bo se o simolla go dira. Ngithi bazalwane uNkulunkulu is about to do wonderful things. Ore ba yena modimo o ikemiseditse ke nako ya gore a dire dilo tse makatsang. Endaweni yaseSodoma Mo tilong ya social movie God is about to do big and better things. modimo o ikemiseditse go dira dilo tse kgolo le tse kaone. Niyazibona njengoba niba ngaka bazalwane. Le a ipona le palo le uNkulunkulu kayo. akafuni nanokuthi nize nibe inqwaba. Modimo ha batle le gore le be di be bangata. Ngoba wathi nabo abaningi nizoze ngicabanga ukuthi ubuningi beni yibo okwazi ukuthi kwenzeke izinto. Obane hele ka ba bangata tla nahana bongata ke bona bo etsang dintho. Ufuna njalo njoba nibancane futhi nizibona ukuthi ni weak. O batla ebile le ipone gore le bokoa Ukuze yena uma esenza ngani gore yena ha sa dira ka lona ningali